keluargaku, abang kakak, bagaimana cara naik ke halaman 9 jilid 1 metode Umi. Perhatikan contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ja, ha, kho, 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 khoja, jasasa, bakhota, jabakho, sahaba, khobakho, khotaja, sakhoja, batasa, jahakho. Saya ulang kembali. Ja, ha, kho, 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 khokhoja, jasasa, bakhota, jabakho, sahaba, khobakho, khotaja, sakhoja, batasa, jahakho. Baik, saya ulang sekali lagi. Ja, ha, kho, 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 khokhoja, jasasa, bakhota, jabakho, sahaba, khobakho, khotaja, sakhoja, batasa, jahakho. Selamat latihan. Barakallahu fikum.